Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tsamaisha go semeka Dr. Makgabo. Ke rata re dire molaetsa wa bekeke, re bona gore na molaetsa o jwa go badimo ba rena o reng. Okay, pele re thoma ke rata wa mogela ba ile re ke mathomo le tsena go semeka Dr. Makgabo. Gomme ke tlo gopela le subscribe, le like channel ya rena, le gotle le yona notification bell gore ka mtlha re uploada di-video le kgone go tseba. Ke a le leboga. Ke na le karata tše 4 mo go nna. Ya mathomo ke the 6 of cups, ke na le the prince of cups, ke na le the star, ke na le the high priestess. Molaetsa wa bekeke kwa gore when coming to dilo tša marato o tlo ba o le motho le re tla ba o thabile. Ke bona o tla be o bonda le family ya gago, mohlomongwe go na le leeto le o ka le tšeago o ya go felotsoko, o ya go etela ba bangwe ba lelapa go ba bagwera jwalo le jwalo. Ene ke bona motho e leng gore ke bona leeto le gore o tlo le tšea e segale, e ka ba beke ene kgoba beke tše di tlago. Leeto le ke leeto le gore le ka amana le semoya sa gago, maybe your spiritual gift go bana o na le mpho tša semoya, goba mohlomongwe anything to do with spirituality ge e le gore ga o na le mpho tša semoya, goba mohlomongwe ebile ke mabapi le dithuto tša gago, maybe something se le gore o rata go ke thutela sona goba o busy o ke thutela sona but o nyaka go tseba more, maybe mohlomongwe o kgotse le gore o ya go attenda di-course tše di itseng jwalo le jwalo, goba mohlomongwe just a visit to your spiritual teacher, mohlomongwe gona mo langakeng ya gago goba mohlomongwe mo profeteng goba a medium goba a psychic jwalo le jwalo, mo e leng gore go na le melaetša gore o tla ba o fa yona ya go tšwa go badimo ba gago. Ba bangwe melaetša lena e ka tla jwale ka ditoro gore o theletše toro tša go tša bekeke, and then ya ba nthela gore o se ka ja kudu before o robala, mohlomongwe o ka ja 3 hours before o robala, and o se ka ja dijo tše di re tla ba boima kgotša mpa e tletše kudu, and ebile o ka nwa le metsi gabedinyana gararonyana ko moketše 2 tše 3 pele o robala gore o kgone go bulela tšona ditoro tša gago, and o gopele go rapela before o robala gore ditoro tšela di kgone go tla ba kgone go tla mangwele gago mo go wena ba go tlišetše ditoro tše ba o tshwaretšego tšona, and then o gopele go rapela ka keresao e tšhweu e swantše be gona ka re ga dikerese tša gago ntse o rapela, e ka no ba 1 white candle goba 3 white candle goba ebile wa mixa le dikerese tše dingwe. E tlo tlišetša kganya kereseke, and ebile e tla o tlišetša le yona protection, and ebile e kgona go bula menyako for mangwele ba kgone go batamela mo gaufi le wena. Pay attention go e kwa melaetša yewe o seke wa lebala, o re go tsoga o ngwale fase bukeng ya gago o seke wa lebala goba immediately o seno phafarega after toro we tšea founu ya gago o e record go se sa o tla tsoga o itheletša go e ngwala gabotse. And then ebile o adviceiwa gore o je dijo tša maleba yona bekene gore di kgone go booster moya wa gago, le dino o nwetša maleba o se ka no letše le gore di tswalela moya, go ka kgotse le gore o jele ntho e le gore e tswalela moya goba o nwele ntho e le gore e tswalela moya, then go raya gore the following day ya gona bona gore o cleansa mmele wa gago o ba gabotse. Okay, and ke rata go botša gore ke sa bolela ka bonding family, ke sa bolela ka taba tša marato, e sa le beke botse mo go wena, beke e leng gore go na le motho e le gore o tla go fa something. Ke bona relationship e botse ka bophelo ba gago mo e leng gore ke bona le spenda quality time together le molekane wa gago, go na le mpho e le gore o tlo go fa yona beke yona yeke, o e accepte ka matsogo a mabedi, ke sa o fileng sona se amogele, it doesn't matter gore ke bokae wena e amogele. Ke gore ntho ya tlo go fang yona kore e laetša lerato la gago mo go wena, it doesn't matter the price, o e amogele. Then go motho e le gore o single ka se sebaka gomme o nyaka go ba ka gare ga relationship, possibility ya gore o kopane le motho yona bekene e very very high. O ka kopana le motho e le gore o tla ba attracted to yena, o tla mo rata o sa tšwela go mmona, le yena o tla go rata o sa tšwela go mmona, gore le tla ba love at first sight. Okay, but o se ka kitimela o dira dilo, tšea nakonyana go mo tseba mothoke, o mo tsebe, and then le kgone le tšwela pele ge e le gore o rata tšwela pele le yena. Ene go botlhokwa ka mehla gore ge o kopana le motho e le motho e le gore o attracted to yena, o bona o mo rata, go botlhokwa gore o botšiše le mangwele ya gago ka tsela ya thapelo, ka tsela ya go phasa, o ba botšiše gore na motho ke motho e le gore ke motho wa nnete, nka mo tshepa, ene ke motho a ntshwanetšego,
ene mohlomong ke motho e le gore nka ba le future e botse le ena na. Ge re bolela ka future e botse ga re nape re bolela ka lenyalo fela, go ne batho ba setse ba nyetswe mohlomong le ba tlhadile or ba tlhokofaletswe ke balekane ga ba sa nyaka lenyalo le lengwe. Go na le batho ba bona strictly motho no ipotsa rae nna ke right ke le so lenyalo ga ke lenyake ke no nyaka molekano o le gore nka phela le ena mohlomong re ka no ba le bana together but lenyalo no. So ke dilo tse le re tlo botšiša mangelo a gago ba go botsa gore ee ke ena motho wa nnete for wena, ke motho e le gore o ka phela nako e telele le ena, relationship e tla lasta go ba jwang. Go botlhokwa gore dire nthoso ka re ka nako nngwe re bona re kopana le batho motho ga o mo tsebe, ga o tsebe gore na o phela jwang mo mmeleng wa gage, ga o tsebe gore na ke ding dilo tse a di dirago tse di botse goba tse dimpe. E se gale o setse kopanna mapai le ena go mo kgwetše le gore o tliša sefifi ka ra bophelo ba gago, immediately o thoma phela le ena bophelo bo thoma ba boima, di-bad luck di tla di šhelene morago. Ee mohlomong motho wa modimo ga a tsebe, ee go botlhokwa gore mohlomongwe letlano e letšana wena le ena ka dilo tša go protector spiritually, physically, mentally, gore di-bad luck tša di seke tša tla mo go wena. O mongwe o kopane le ena ga o mo tsebe, ke motho e le gore wa seleka wa loya, wena ga o tsebe o tla go wena o tlela go dirang go tšea energy ya gago, good energy ya gago o tlo e saka, ke energy vampire. O mongwe o tlela go tlo thwala ka wena, o mongwe o tlela go tlo thebula badimo ba gago. So e ba very very careful when coming to the relationship, and o se ka kgwetša o sepela le wena le partners tše dintšhi ka nako e tee. Ke yone ntho ngwe e re bolayago, ke ntho ngwe gape e le gore e tšea di-blessings tša rena, wa kgwetša re phela maphelo a o sokola ngwaga ka ngwaga o mongwe le mongwe go e tla fela ke di-bad luck, next year di-bad luck tša gona ebile di feta tša last year jalo le jalo. So ke le tše le gore re na le maatla as re le batho, re na le moya mo go rena, moya re o fileng ke modimo. Moya o ke moya e leng gore re tshwanetse re o protecte, re o šomiše ga bohlale gore re kgone go bona dilo tšeo ga di sa nyake go kara maphelo a rena. And moya o re tshwanetse re o fide, re o fepe dijo tša ona e le go thapelo, go ja dijo tša maleba le go fela re ke cleanser. So go botlhokwa gore motho a respecte mmele wa gage, mmele wa gago a ebe tempele, o respecte ka tempeleng a go tsene mang le mang, ka tempeleng a o tsene batho ba tšhilafetšego, ka tempeleng a o tsene bathakati. Go ka dira se o tla bona o tlo ba le bophelo bo botse, wa o mongwe le mongwe le wena every year o tla attracta di-blessings, o tla collecta di-blessings, o tla ba collector of blessings. Dilo tše di botse tša no diragala kore le wena o sa bone ona di diragala jwang, di no tla fela o no manifesta dilo tše di botse ntle le gore ebile o dire process ya manifestation, di no tla go wena because wena mo mmeleng spiritually o ga botse o clean. So mangelo a ba tlo tšwela pele ba bantši ba bolela le wena, ba tla go fa di-guidance, and then kudu motho le o na le badimo ba metsi, go na le melaetša mentši o tlo e kgwetšang go tšwa go badimo ba gago beke yona ye. Dira ka mo ba rego o dire ka gona, theeletša melaetša ya bona o tla bona o ka se ke tshole. Okay, and then ebile ba sa tšwela pele ba sa go botša ka balance kore ge re bolela ka balance re tlo bolela ka ge re balansa maphelo a rena, mešomo ya rena, di-relationship tša rena, ditšhelete tša rena, di-friendship tša rena. And then kudu e sa bolela ka karata e sa bolela kudu ka batho le ba nang le mpho tša semoya. Mohlomong ba ba lena le ka ba o ebile o decide gore beke o nyaka go ya metsing, mohlomongwe o setse o kwane le motho o thuša go spiritually, o tlo go iša metsing, e tlo ba letšo le botse, mangelo a gago ba gare ba go emetše, di-blessings tša go tla di-collect di tla tla go wena. Go e le gore mohlomongwe ebile ntho e no diragala ka speedinyana ya gore o decide go ya metsing, o ka ya le ge e le gore mohlomongwe ga o sepele le motho o sepela o nnoši, but be protected. Le le ra o ke a spiritual person, be protected. Ge re ya metsing re ya go rapela, le ge e le gore yo tsena ka gare ka ro ka se tsena o nnoši o sena motho a tlo go protector, a spiritual messenger. Go raya gore mohlomongwe o tlo kgwetša o ya mola o no ya gaufi le metsi go just o rapela go bolaya le mangelo a gago, mare make sure o dira cleanse ya gago before ya mowe ga re metsing re šilafetše. Monga metsi o tla kwata, monga metsi o tla go tšea. Dilo tša di tlo sepela gabotse bekeke,
o tlo hwetša many signs, and di-signs tše di tla go wena ke kgopela gore o di nyake o di bone, ka gore di tla tla go wena di-sign but wa se di bone, because wena matlho a tswalelekile ga se o ikemišetše go di bona. Bula matlho a gago, look for signs, go mo tla hwetša melaetša ka moka goba dikarabo ka moka tša dilo tše le gore o nyakana le tšona. Okay, ke ntše ke sa tšwela pele ka the high priestess. The high priestess, intuition ya gago, melaetša mongwe o tlo hwetša ka intuition beke yona ye. Badimo ba re wena o motho e le gore you are very much intuitive. Intuition ya gago e very very strong. Nako nngwe o ka no ba o e ignora, ye ke nako e la gore o stopa go e ignora, o thoma go itheletša. Go ena le ntho e le gore o swantse o e dire, ge e le gore ga se ntho e botse goba ntho e ditlamorago tša tšona di tlo tliša dillo le ditsikitlano tša meno. Mangwele ga batla go fa a sign ya gore no, don't do this. Ge e le gore ntho e o e dirago ke ntho e botse, you are on the right track, mangwele ba go encourage gore o tšwele pele ka yona, e tlo o tlišetša mphufutšo wa phatla ya gago, le gona o tla hwetša sign, o tlo kwa le wena ebile o thabile. And ga mangwele ba le gaufi le wena goba ba thabile, le wena o tlo ka lethabo le lentšhi le le gore o na le lona, o ne hwetša o thabile o sa tsena o thabetšeng. Out of the blue, you are very very happy. Ya bontšha re mangwele a thabile. Leta ke re sao e tšhweu, leta ke re se yellow, leta ke re se blue, rapela ka tšona. O ka na wa eda le ready for protection, o bolela le mangwele a gago ka those candles. O ka bolela le mangwele a gago ka tsela tša go fapana through a prayer, go bona o leta those candles fela wa no bolela le bona. Tseba gore ba gaufi le wena ba go kwa, ene ebile ba thaba go bolela le bona. And this thing e tla o thuša gore e bule dimpho tše ding tša semoya tše o nago le tšona, dikwi tša semoya tše o nago le tšona di tla bulega, ditsebe tša go di tla bulega, wa kgona go kwa mangwele wa ga ba bolela le wena. Your throat chakra e tla bulega, wa kgona go bolela le mangwele a gago, go bolela le bona ba go kwa ene ba kgona go responda. That eye lona e tla bulega, di-vision tša ba gona, dipono tša ba gona, di-flashes tša ba gona, di-senses le tšona di tla bulega, so many class di tla bulega mo bophelong ba gago. Ene ebile e tla o thuša gape ka gore e tla ba ntšile e dirang e balancer those chakras as well, because go ntse o bolela le bona mangwele a gago, le bona ba dirang ba cleansa mmele wa gago le bona spiritually, ba bula di-chakras tše le gore di blokegile ba di blokolola, kore ebile ba go lwela spiritually, ba lwa le mana ba gago, gomme go a tlalaganya ka ra bophelo ba gago. Kona molaetša ke bego ke le tshwaretše ona beke ya lekgono, gomme ke sa bona di-blessings tše dintšhi di tla go wena bekeke, ke bona dilo tše di botse, ke bona dimpho tše di botse, ebile ba go encouragea gore o tšwele pele ka go lena. Kore a gona motho re ka rego o tšofetše go ka ke thuta a gona, ande re lena ka tsela tša go fapana. Go lena se ntse la gore santse o ye sekolong kae, just fela ka o no tša buka wa bala, ke a way of learning. Wa lebelela ntho e itseng mo TV, ke a way of learning. Go tla ya le rona wena o ikemišetše go lena eng. Ene ke rata go botša gore simple things tše le gore a di lebelela mo TV le tšona kore di re bula matlho, and ebile re kgona go learna from tšona, re kgona go ithuta from tšona. Ke rata go lebelela di-soapy, ke rata go lebelela di-movie, especially movie tše le gore ke di-true stories. Ka mehla ga ke lebeletše those things, I learn a lot from them. Ke a learna, ke kgona go thuta maleme a batho ba bangwe, ke kgona go thuta setšo sa bona ka bona na okay ba phela jwang, ba phela jwang, ba ke ba phela jwang. And then ke thuta dilo tše ding le behavior, ke thuta yona gore okay wa e bona go ka lebelela mo di-soapy. Ke rata go fa mohlala, gantši go ka kgwetša le gore gona motho le gore a diretšeng o mongwe phošo, whether o e dirile on purpose, a rata go koša motho mongwe botlhoko goba ebile a mistake. Go ka lebelela ka nako tše dintšhi ba ka no mo gera a no thoma ganetša, but mafelelong o kgona go tla a kgopele tshwarelo. And wa e bona tshwarelo e ke gore o e kgopela from the bottom of her heart or the bottom of his heart, ka gore tla bona ebile a tshekiša dikeledi bontšha ke nnete motho wa ke tshola ka ntho la e dirilego. So this is how we learn. Re ke thuta eng gore go direletše motho mongwe phošo mo kgopele tshwarelo. Ke a leboga bagagešo, ke tše ke bego ke le tshwaretše yona bekeke, gomme le beke e botse, ke lakaletša mahlatse le matlhogonolo. A re kopaneng beke e latelago. Ke a leboga.